Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan Annover at taga Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pudno gayam tay kunada aman mano ti tao asaan amasakitan may papan ken ni ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakay drama ti pakasaritaan ni Nover. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Si Kagayam, Nover. Umunag ka Agyamanak, Desi. Sige. Agtugaw ka. Agyamanak. Imayak, Desi. Tapno umay kumanan ibaga to'y ayat ko ang nabayagan nga idardarirak ko ken ka. Sapay ko Tadi ka masakitan iti ibagakkan ka, Nover. Desi. Lading hitag. Ngam awan mariknak a panagayat kan ka. Sapay ko maawatan nak. Kat agtalin na agtalata nga agpagayam. Anya? Ulitag ti agkid daw iti dispensar, Nover. Sapay ko di ka gumurgura. Sige nga, Rod. Innakon. Agyaman naklangan iti oras nga impaay mo kanyak. Gusto ko madaytan apa nag-in-inom mo, Nover. Nabartakan. Baybayan naklang, tatang. Maawatak ti marikriknam, anak ko. Ngamno na paay ka. Akseptarem Kasta talaga ti agaram, anak ko. Nasakit ka ti mapay, tatang. Abay agastoy. Jakla ko man nag-aram. Kas itinakunak, anak ko. Talaga kasta ti agaram. Saan nga amain nga armaam kat aklunan na ti panagayat mo. Saan ani Daisy tinay kari para keng ka. Si kamat gayam ti nga ilik, Nover. Anya ti gagaram? Mabalin ka di ti umuneg, Analisa. Ala, umunag ka. Agyamanak. Anya ti gagaram? Ibagamon ta dar aramidak. Di ka manaktak. Umay ka kumasarong karan. Ay na, awan panawon ko kan ka, Nover. Kat no planong ti agaram kanyak, di mon patuluyan. Kan uray di kan agsubsubli. Ala, agawid kan. Tadar aramidak. Nagadumot ng tabalbalsiga makayaw, Nover. Wan pare, tapno mamagaan, kat adda pagsongrod. Kung naklakit di no adda isag sa ganaam. Anya ngay kumati sa ganaat. Damag ko ngamin. Pinasyar mo ka no ni Analisa idirabi Wan ngam. Ngaman niya, paray. Nagsupla damat. Kinunana pa'y nga rod nga uray dya ko nagsubli di balayda. Anya? Ay na, pare. Di ka maupupay. Ang mga notis-tistingan na kalaang. Bareng kastangag paiso, pare. Kunak no asino ti bagbagan ni nana nga sa nga ilik. Si kamat gayam, Nover. Wen, Analisa. Umay ko kumay bagang. Di mon ituloy ti ibagam. Saan ka di nga ibagakkan kan nga uray di kan agsubsubli dito Analisa. Di ka kayat. Kantap na ang mom, adagar aram kanyak asuldado kat iso ti kayat ko. Saan kat asika agardinero laang. Ala, pumanaw kan. Ang mga numadano na ka ni Philip dito kat sabali pa iti pangipapanan na. Sige nga rod. Innakon.
Apaya Nober. Arak mananda sangsangwam. Sakat agipat patukar ka iti nakalidliday akanta. Nagsakit, tatang. Di anya. Anya kadimanan ti parikot mau. Kastoy gayam nun nanumula ang ti tao, tatang. Tagibas sitan ti pada tao. Ha! Ay munay kan. Di ka maawatan. Lawlawageman. Pinay na kadagos ni Annalisa, tatang. Kadyak pulos malipatan timbagana. Soldado ka na diya aram kan kuana. Kat isuti kayat na. Di na kayat kano tikas kanya kagardinero lang. Nober. May kadwaday tan anapaay ka. Di mon ibartakan ah. Saan nga umanay day ta arasaon. Tapno agbarbar te kalatan. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ne, papayan Nover. Anya ti parikot mo. Agsyasat ka matasiksik ka. Ay, imbag ta imay ka Jerek. Sika man timang katungtong itigayam mo. Barang sika ti denggan na. Hala, panawan kayo pay. Sige, tata. Apay ka di, pare. Umininom ka man ng iti arak. Nasakit. Tirignak, pare. Pinay na kadagos ni Annalisa. Kanya? Nungay kun kunanalaang, pare. Saan, pare? Imparupan na kanya kadinak kayat. Isuan na sakit. Tirignak, pare. Apay. Anya ka diti kinunana. Kinunal na adinak ano kayat. Kadya agar aram kan kuana soldado ti kayat na. Saan kano akas kanya agar dinero laang. Anya? Naibaga na ti kasta. Nalabas day jayin nga Annalisa. Gastoy gayam. Nung nanumuka lang agar dinero pare. Umsienda ka dagiti nakaadal. Dito launa iti pagsakitan tinakam ko pare. Pare, di mon panunutan day ta. Talaga mo't akas jay day jay nga Annalisa. Nagdasupsuplada na no daduma. Kuma! No di na iraman ti kinatawak. Bay amon pare. No pinaay na ka. Di agbirok ka man iti sa baling armam. Jakon kayat ti agaram pare. Namidwa na napayak. Isu ako doon. Maakaklangan. Si kamat gayam ti tatao lang ti aso pare. Pare. Danggayanak man nga ginom. Ay na pare, nabartag kan. Iturog mo kuman tapno mausawan ka. Sana ka nabartag pare. Basit pa lang tinainom ko. Nabartag kan pare. Pare. Hmm. Abay nga kastoy tigasat ko. Ah, Nanumuha ka diunay. Tapno di nakmayat ti babae. Ngar armak. saan akasta pare? Ngumurayan niya ti ibagakan ka ita. Di nakmatlaang maawatan, tanabartagkan. Abay nga mina nakurapayak lang. Abay nga mina jak ingkarigatan tinagadal iti. Tano nakadalak siguro iti kinasoldado. Inayat nakmat ni Annalisa. Saan ka di pare? Pare, gusto daytan. Umay kakit di. Salabayin ka, tayo di o nagtamaturog kan. Oh, pare Nover. Nakapigpig sa tidarang ti init. Nga maggabgab yun kalata. Wala pare. Tapno malpas ko ita. Barang makamulak inton bigat. Ingkapay mataglinong pare. Gimagat ka mat una yan. Wen, tani. Nabaybay akmat ti gardin ko.
Kasanumat ngamin. Inaldaw ka ama bartek idi. Awan nga rod, pare. Gapula ang kada analisa kan Daisy. Sikamat, pare. Masapul pa'y ayada kamatam tinaganda. Uy. Di mo kunaan, adi mo pa ida nalipatan. Jak ida nalipatan, pare. Ngam naawat kon, at talaga adidak kayat. Nakapigpig sa titudo ko nangin na. Sakit ang guruod pa eh. Naimbaglangan. Tamayat to'y kalapaw ko paglinungan. At dababaya sumungat. Sakit nagbasit ipayong na. Manong, mabalin ka di makilinang dito kalapaw yun. Mabalin na tading ko. Tani, nagpig sa titudo. Un nga ron, sakit aguroon. Ay, agyaman na ka. Awan ang yaman na eh. Kapay, nagkapuan maya. Di ta klinik, Manong. Ay, siyak gayam ni Heidi. Siyak ti simukat iti midwife ang nagretiron. Si kagayam tayo ibagbagada ka barbaro a midwife. Siyak met ni Nover. Nover gayam tinagan mo. Hawan ading. Taga dito yak. Si kangay. Di ta ka bang ibang abarangay? Kalapaw mo ka di dayto eh. Wen, dito yung amin ti garden ko. Pagiduldulinak matan kadagiti kagawaak. Ay, wen nga agpaiso. Nagsardeng matgayaman ti tudo. Wen ganod. Ay, Manong, agyamanak man na. Awan na nyaman na ading. Agkuyog ta na. Agawid ak matan. Ay, sige Manong. Tapno adda ka doon amagmag na. Oo. Aglinlinis ka mo dito kalapaw mo, pare. Awan pare. Tani, nakawarwara. Una, tapno nalinis ti pag-istoryaan nyo kani midwife Heidi. Si kamat. Uy, nakita kayo idi na minsan. Nagpaut tayo ti istoryaan nyo. Haktal na ka man pare. Nakilinong laeng. Amumat ang nagpigsa ti tudo idi. Rugrugi na daytan, pare. Isu adi ka agkapoy-kapoy. Naimbagabigat mo, Manong. Lumabasak man na. Naimbag abigat mo matading. Awan gayam. Amang ano kayat mo tinatang? Ay, kayat ko, Manong. Nangrunakad ka harvest. Aglaklako ka kadi. Saan? Ipadawat ko ken ka. No kayat mo? Talaga? Nakababain sa amat. Di ka nagbabain. Alam da gito eh. Nagadumatan. Una. Tapno at daganas na nga gipadawat ak. Agyamanak nga rod, Manong. Awan ang yaman na. Sige, agpatuloyak nga rodan. Amangan no adun ti agururay kanyak ijay klinik. Sige ading ko. Agan anad ka. Nasingad kayo mat iti dayjay a midwife. Apay, awan ka di ti mariknam apanagayat kan ko ana? Kinapudno na tatang. Nagdato na ken ko ana. Ururayak lang ti pangadang na. Kasta gayam anak kaw. Wen tatang? Katjay ka na ayon kaw nga ibilbilin kang ka. Di mo ilimlimad ti kasasaad ta iti biyag. Tapno amaw, no kayat nakamat. Uray, nanumu kalaeng. Wen tatang? Tanda anak dayta. Itangal daw ti ko na mapanangibagam. No anya tigasat ti ayat nga idatdaton ko ken ka. No sungbatan nak. Wen no saan? Heidi? Nover. Sapay la ko mata sungbatan nak. Taay ayaten ka unay. Kat ikarik. Di ka agrigat iti danak. No bilang data ti agkatuloyan. Aramidak ti amin. Tapno agnamay ka. Uray na kurapayak laeng. Nabayag nga agpagayam ta. Sakbay ang nagdaton ka kanyak, Nover. Ket nakitak ti kinapudnom. Kan kinatanok mo ang lalaki.
Heidi. Manipod na amo ka. Saan ka nagbaliw? Kat ita, kayat ko nga iba ka. Anya, Heidi. Kayat ko nga iba ka. Nga ay-ayatan kawat unay-unay. Never. Pudno ka di? Ay na, agyaman ako na, Heidi. Kat ikarik, ayatan kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Nagkasar kami nga rod kini Heidi, Mr. Lonely. Kat dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, tanaragsak ti binukal mi a pamilya. Kat ti may bagak kadag iti babbaro, nudumteng man ti aldaw apan nakapaay ken ayat, saan apan nagbartak ti solusyon, tas sikamot laeng ti kakaasi. Alakastan, kat agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Never. Never pagayam ko, kablaawan ka, tanaragsak ti binukal mo a pamilya. Ket agpay sulaunay ti kinunam, asaan arumbang nga ibartekam ti pannakapaay mo ken ayat. Tamasarakam tulatta ti naikari aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad di tinagan Never at taga Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.